su ašici da čekaju. Vječna ljubav uvezuje i svojom rukom on ispaja one duše što se znaju iz ezelskog zavičaja. Kad se sretnu, prisjete se jedno drugo da već vole. Hej voljeni gospodaru, uveži nas stalno mole. Ista duša iste traži, imenom ih jednim zove. Udruži nas s tebi dragim, iz srca nam primi dove. Mirisom nas zaogrni i zaštiti nurom svojim, gdje god da se nastanimo, sa hurmetom nek je tvojim. Jer je isto mjesto svako kad je insan sa Allahom. Šta god da je, ljepota je kad odiše jednim dahom. Šta god da je, ljepota je kad odiše jednim dahom. Kogod traži društvo pravo, da ga jača i osnaži, one koji s jednim dišu, nek od Rabba samo traži. One koji s jednim dišu, nek od Rabba samo traži. Sad imam komentar za hadis, malo prije smo govorili, zna